pam krono ho ebitima aboa papa ama wonso no metima kokoye ediamo eni de rada dom ye de ma ene radima ene anwumri na enche na erade asem ba evangelist abrabom tise Nyankopon adom eye adom I can see the usuru unsuru nabi de erade ase erade ene se da foforo so no kure evangelist bompa ne nkwe atiefo ye bompa yada wasi usori mura enaso yada wasi na wode ya beka musuye isa ade bia ye yu mu enye esra so be yi honam ne ni pasem bia firi mu ama honhom na be yi mu adwuma duma de ekoto na de hira bla ene munyam beka yada wasi se wadi nkunim madumti amen papa ye cheche no anom na do fo nyinara woni tie won kokro ahodo nyina so sanso ne achia eye Nkosuo radio tiefo nyina evangelist ene radio samoeba me jire se wa krado okay dear radio adum yede me radio ma ene anwumre no matudin se Soddom ma ma enye ma Soddom ma so brother because the sons of Soddom. Okay. Sons of Soddom. Yanko Matthew ngoma itia ye du Nsiah ni mu a ye eduna no. Matthew ngoma itia ye edu Nsiah ni mu a ye eduna no. Wasi Soddom ma. Ye kenkai wo. Asempa no said ye Matthew chudo ma ye no. Itia ye edu Nsiah nkenka so ye eduna no. Na wasi ebinom se Yohani suboni no. Ebinom se Elia. Na ebinom so sin Matthew 16 verse 4 hene mama Matthew ngoma Matthew 16 verse 4 pamto asampan said Matthew tuno ma ne tie ye dunsia kenka so ye nan no enna ma bonefo ne awale sefo tasem ni o wose enna de nemma abonefo ne awale sefo every century wose se yen this generation yi tasem kan you the generation no ye edie abonefo ene dia aware self asawale ye de ntini se ye de ye hwe de century ni to aso na ole ma won o si just ye hwe pen century ni now since century na ye hwe na onya de ore ma ye to aso century ni biala ye ma won century ni biara eji yo na century ni aji yo na de in century no praise the Lord hallelujah so wo hwe emprempren hwe young boys na fani say at the age of 40 down no na wo hwe mabrabo bia o mo bona wutimi say obenya na nka quick money mini evangelist was say this an o man no kwasempa ene obeka cho say wudi 60 na ye dey wudi 70 na ye dey babo no mpo ama yeti asese babia obi awu no bia enkese ye di sua nyansa na say de ye dey ye di sua nim o ka say bana me obi awu na abrante bia fruit na daka no so na nipa no esono e kire o okay me kai abra na esiso an evangelist say obi wu a baby mpo obi wu ni say wo call no na so obi ye dey owu mu but this generation no ho no be fa na phone na wa so ne phone no de si ni so eni pe nyina hu ni say wo desani onua bi ana obi so ono so aye dey wo ho na wo je fans obi ayiase na obi si obi pe obi ayiase na etwi soroku utimi say ye ni say beba be 10 times crom ni be dey ebeje ho tasem ni yo wasi afa ti generation hwehwe nsenkyere ne wonye adwuma bobe so nya quick money ma tisa brand be ko wi obi 2 billion and also for the sika be 160 million account na okọ wi sika no ode ne jija na brand ko hu no abi ana brand na twi to ne tuna brand na twesi de okọ wi sika no so na nothing so what to ba ko se bo brand na wonye dey on sorry biem tem yo wonye adwuma but wo bookie bibi ama na ho time said this time no pese me this amount of money kwasem tem yo and obi pese wo de ne nsa be ya adwuma na wonya bibi aidai afiri mu aya quick money ababawa inse so be fa ne so ne size no ne betena betima hwe no nkofo kunu ene nkofo yire no me de o tare ho okay wo beti social media ne de we si ato ai hwe we sugar mami wase wo pe brand no nako obetima hwe obeyoso be said number na aidai ato okay
ya kan say me say hwehwema de yede ekoso baby a wo kɔ na mo na wo tu ni say eye de na sa wo ma no we onya sika eti wo nkɔ na ya brand obefa no watena na praise the Lord tinka wonya mema ni bi ye di bogra ye friend sen ya sorry dem ni ade ade a ene se ye kɔ asɔre a ye mpe asɔre de adwen sa cha beba o ti ase wo de na ni so de hunu kɔma sɔfo no na sɔfo no ka na hinta sam ne kokom sma ye den a kyerɛ no na sɔfo ka kyerɛ ni wi a sɔfo no mana kwan kyerɛ betima bona mana ye den amana di to abo to yenko Deuteronomy 32 verse 5 no Deuteronomy 32 verse 5 so we are living end time and a generation they be like on call that crown but so they will do tell you baby na kwan enye nru person wey the first one they no row they want to see something now what I say yes they want to do something like a better ni nyansa ni de nim de so to so say ya kenkan wo Mose nwoma etoso nu eye Deuteronomy erada se me say etia dia sami nu ni mo ye nu wadi no asemmone wati na asemmone won kekan yenti wona so nya ne ma onya dai wona so nya ne ma eti se wo hwe this time on enipa bebre ye tiase ye didi ya num ye se ye fra wo home o kan Nyankopon kasa what you say what you asase so nti hu na wo say o yonku nipa but I'm telling you say o ye nipa de bani kofo bebre Nyankopon apo yo tasem yo me no kasa fa Soddom ma sounds of Soddom e wo ye kura Nyankopon bufo ba o so Nyankopon ye de rejected wo it was my asase so ko ba benkum didi wo say wo fra o kan me say o be kan me say o kan how are you they will respond I'm okay o be kan bibia kama but sound nkofo ne nkofo wo mfra mfa manyuma pa Nyankopon ni mo yo to aso I want to aso kontonchi wase o ya want to aso de we kontonchi wachia ewlade na mutua no kan sei be so kan oni ma me ewlade na mutua no ka sei what you say eti wo de won ba ni tue Nyankopon ka na hwe ade hwe se wo ya adwuma bosomi Nyankopon Acts chapter 2 verse 40 hwe se wo ya adwuma bosomi na bosomi na adwuma na wo ye no ti bosomi na adwuma na wo ye no bosomi na so na ye tua oka o se on betua o said ye wo ye adwuma na de eni sitie bisa se nipa se o de boni betua Nyankopon ka abra Nyankopon ye nipa papa bisa se nipa wi eti sen tiam yo what the one bani ni won suban ya ensen fatane de etua Nyankopon ka na nipa betua Nyankopon ka ma na ho aton nipa ebe tima fa Nyankopon wa de Nyankopon de ope o ti ase because nipa so betua Nyankopon ka e dia kwan so na ho fa so tie Nyankopon ka Nyankopon de ne papa o de ne trene o de ne suro ni buo de mai ana ya dane ni nyina ase ni na so fa so ye ma waso enye de e ma fa so mai ne wo ye de bonne fun so be de e betua Nyankopon ka to aso o se de ya kenkan wo asomafo nyuma no etimienu ni yimo eye aduanan Bible se de na wode nsem bebre kan ho di wona danse ano se tie afa wode nsem ki kan ho di ho danse na wo tu won fo ano se wo tu won fo se momma onye mo momra na wonye mo enfiri na mabusua firi na mabusua kontonchi mu tiemio ebia wo kwa asori bi tiemio ebia wo kwa asori bi wakwa asori na che what na safu ni ma so many years ni what you say utimi se wo hwe emoko awom youth wom evangelism timu ye de wom bibi bia bi say men fellowship bibi bia we de wom but there is something wrong with you so to what you say so many years no kwa sorry but you cannot really relent what is won timi insachira wadwene o da so ti boni mu na wasi say sound comfort ti boni mu no say emre ewiye bremu so pasafu bi asori bi akọ no tima sacha wadwene fra kwambo no a make for peace and holiness ministry the amount tiem yo eti Bible so hu na oti wonka no hu say there is something wrong with them ebi abeka so papa mitimi didi mitimi se mitimi friend mi okay gabi makwa aso na aso ye metua metati sa mitimi enfro kwa aso bia enne obi beka jo se aso manyini se ne de menye dai menko to aso se dai o se efri na mabusuan kontonchi mu momra na ya so momra na ya nyum nya dai efri enna mabusuan kontonchi mu ana wona waje na sem no ama
obo won asu na da na ye say 40 no kwan kan 40 no kwan Jacob Matthew 7 verse 5 Matthew 3 verse 5 Matthew 3 verse 5 Tiemio eti be bia wo kokodru o Kristo suma brabomu ana mo bia wo tu ni bra bia wo bono de metimi aka acho ne be di adanse se asofo bia wom abusua bia wo firi mu area bia wote na wotimi nsacha wa adwuma bo se firi sankofo no mu fi yo papa we dem no me call school manafo no mitimi ye na adamfo we dey men start ye dey ye mbofra ase we dey say ye mbofra bam ne start ye nti san na tie dey mitimi ye dey ase mitimi tim ho emfini ho ye fra bibi so ta eni nti no ase ema ho hyehye mitimi ya bi ma men kan se mi cho ba wo se emre bi duye na Abraham ani Lot ne nam but Abraham and Lot nam no Nyankopon amesa Abraham. There are some people that if they are with you cannot receive the divine visitation of the Almighty God. I'm telling you. Temio, omi ben wa bro nsi ye da. Ye nkofo bi wo so mo ben wa. Ontimi mo brase na titie da. Ye na mfo bi wo se Nyankopon ba ye nche Kristo ne ba ye nche. No ma twa de ye free Kristo ne nche. Ma me ka bi ncho. Na mfa no mu no wi no. Na mfa na ne nam. Na so konya girlfriend na. Obema Kristo se girlfriend so na danfo be de ebe ma no e sa namfo na. Adamfo no ta afro se nkoko twa bet na e sa adamfo na. Adamfo bia won twon ben Yesu Kristo. Won twon akoma ko Kristo nchan. Won ka se yanko awrade fie. So no obi nya asana so ebo nimpa ontimi tufu se de o ye de jai no sa adamfo na. Okay. Tell yo, aya sa adamfo na. Oma won papa ma nchan. Sa won papa ba nchan no de. No o pia wo mo. Okay. Oma. So Bible say a time came a Lot twin from Abraham champion say Kim and Nyankopon dey be sra no. Okay. Bible say the king kamai. Akenka asem no asempa say dey meto twere no. Etimi ensa. Apasin gichemu nso no. Enso no. O say na Yohane hunu Farisifo ene Sadikifo no mu bebre say woleba esuba no ho no. O say won say huritiama hwan na wo kire mo say munyane mfiri abufu a eleba no ho. Amen. Emi. To tiam yo. Ena ye ka je nipa. Sa wo twobone e koso wiase, wo haw ko dana ne amane. Wo bowura chana na yare bia time pie ho. Enipa bebre no mo wu. Sometimes so ko Philistine asase so ne ese e fa ne asase wo so na si nipa bebre na de na wu obi tatu enchen bia san ho popo. Wo bo manga na mu mpa na nsensu afa nkofo fie ni dia toto nkofo na no den. Bible say emre bi do ye. Na ache say asutwin bi eba Israel man o ma hu say Nyankopon asutwin bi eba so they went to the prophet of God called John the Baptist. What say uritiama when the catch say munwane free Nyankopon abufuhie no eleba no temio me kasa cho na nwumre be bia wo biara so me say the right na don so making so wan nwani anye mo kra nkwa wan nwana me hwe Yesu Kristo want to turn among Yesu Kristo enya encounter no ama Yesu Kristo ameta wa brabo ma mra bi ba obesu. Yes. Emre beni pa me tware ne se anko benya nanka onya Yesu Kristo abra wa de wote ase afa urutiama urutiama bro ma se sunu manum urutiama we have end time generation se okwato akwara na so empani kasa kra oni ani die wonim se wo ya me papa wonim se wo ya me mame entimi kasa bia me kasa da anasa mommy anasa obo ani die no obo e de asane bi nya da ewo. They will disrespect you and they even compare themselves to you as say bia like me baby as I say one no ye the size no kwasem what I say now say young girl bia what the papa bi no papa bi twempra ana woman hu no ka che ne say the only twempra no dey wo ye mekunu hwe na twe wo ye the efri no ho onko young girl so ne maame no ha kasa ona is on tiase maame na nkasa afa young ni ba na so ne fu ahu no ya boni dua chasem ni o se etumre na so obi bo na kasa on kasa hu sene so do be kasa also kasa you have a way obetimi na dey approach no upon each other and as company for be ma asembe dey beko but on kasa e woman fa chiri o fa chiri pe young ni fu ahu ni e dey company fu ani
efre woman o se han me tunifu say on free me kunachi won tu wan free me kunachi na ma fa akire e so ba ne bon so nsu no kai ni nyina ta sam ne that time ne fo ho no wo yan hwe anya da enye me hunu yanka de enye na kachi Soddom abani fo a Yakopon wo fuche ba won so na Yakopon gi won sa yi ne sa free sankofo we so na nipa ni ani die nipa ni ani bo fam Yakopon ba bia ni kwa se nipa ko no ye dead awoko Ghana ni betan Ghana pa djuma ye no de ne sa ye no o se me fa Libya atu kwan ya kwa amonone na kwakota balu sunso so na wo so ko omkodu nso ni fifia na fa balu na pai etimi pai nipa be 50 to 60 to 70 to 100 something omu ina nso no magupu okay and nipa de ne kra to the masika Lord Jesus chasem ni yo and nipa de ne kra ye dey eto ye de masika play masika edum bi Bible ne kan wasinya monti wase enya evangelist enya wase eye mumuti na ye de ye homeda na ye homeda ntia ye de ye so understand say you to me say homeda no ye betima ediso o ta say ye homeda na ye de enchekere ye eti say sanete dia say Yakopon bo sika de manipa dia ye mfa ye kra into anya de amfa masika yo papa me mfa ye tin so so da bi de hono an kan wi mpa cho okay 3 no adu ba bi 37 makaya do 8 no there be 3 na 37 na kan bi kaka ho 37 bi say and ma mi si so plepo na Yohane hunu fanasifo ene sadikifo no Yohane hu fanasifo surikifo so mo bebe se ole ba so ba no ko fura tinyitia na so da woko he se utie me ene nwumre yi aso ma kan fa bobo o Kristo suma brabom ye wa sofo ni wo sofo bia be ka so se me nko bia platform so men kwa sorry bia e test of bia preaching no metima ka so 100% say sa sofo no we sofo ya bon sam sofo and fa only preaching bia wo preach a chiro impo e bia temyo e bi pa na mo so na wo sa chira e tio e mpo na mo sa chira sofo ka che se men ko platform bia so men test of bia preacher sofo no ya bon sam free Christ Yesu why am I saying this unim some de so man sa chira ko du bia na o me siese nsorman de o ma sorry what you say but o me siese nsorman for ma Yesu Kristo so bia o siese nsorman de ma Yesu Kristo no obia Yesu Kristo adwene Kristo ni so de hunu de ma se prisa be ya o kra ne nkwaje wa adwuma eti se wo pa no kra no Bible ne se ubo hu no kra na no kra be ya de be ya wo de se eti de be ma ye ro Yesu Kristo na hine mu aya no kra enya sorry tem yo de ebema yan ye ro Yesu Kristo na hine mu no aya no kra na ye be hu no asampa ne beta emu na on konkron be find o mum dey ma pastor ne wonu nyam no ho na yan ye fene say ye set ye filiti wa Yesu Kristo ahine mu so fun be ka to mamun kwa so mamun tie so bia preaching mamun kwa so bia so aka ni nyanya papa e pa cho asiche ne say wo siese mu da ma na so bo siese for ma Yesu Kristo emra bi bai ye na radio Yesu Kristo ne na suafo ne nam o kan se mi chom wo se mo twa farasifo no wo mo sam na mo kan mo ye dai Muntie ba mu nyuma di mato nyuma do nya dai mamunyo so Kristo wo za frasi fo ni suban papa wo ye nya atom but Kristo an kan te wo say sam no ka mamunya dai mamuntie wo say so bi preach wo de aseme to asomu we de mese mi tie bi ni sofo ka te say montie sofo bia di wo no nko a it's Christ divided ebia umba peace and holiness ministry every am peace and holiness ministry asafo but so tears and penance how sacha the hot Kristo what you say it's your so be about long time your so about this time omo chire no me obi yi Kristo no kra yi ya hombrase woto nyam so konkro ye ne tene ne everyone so mu it ay entertainment ne aso no ye ko football ye ko say ye ko pamp ye ko say enom di titin so no bisa say the entertainment titin so na what is the end of a Christian? It's just about to the Kifono. Oh, my friend say, Farasi Fono, Fetcha Foni Bonefona, or Timothy Nipo Bacon, Nipo Titina was also sent us from Lancaster on Zoba, not in the Bonefasi for. What a cat is a moon and free a couple of Wishana the Ebano. Praise the Lord. Hallelujah. What can he carry on him or the man am sompa? Next one day no idea. Apa. I see, honestly. See, was say, and would Tiama. Why na ochire mo se munyane free abufu a eleba no. Amen. John 1:12
29 to 30 chew ose wurutiama hwana ka tete mo nwan fa buhia ba no kamno me ne wakama nyansafo ne bebia mo bia metwa ma sorry amiko ne me wo asafo amiko se betimi aboa me ana he mame cho ebe mo wo se nso ne bi enya papa ne se mo kwa so na mo mompa enko makoma mu mo mompa ohuru mu o da se mo so koma into the blood of Jesus Christ mama Yesu Kristo mbetihini wo makoma mu o da se o mo mompa ente to mo ho enyisu Yesu mo ja mfa nya adwuma omukwa ase ye die sika akwa afoso woni beje wasafo nu ade kwa ne hi omo dress ni ade enka so funi jan and the one ife pa o no kan fuma ya no the one ife so mini bia wase ani ha here bia o gina so ani trouser bia se no na utimi se wasane pampi na ate kire no ana yes o ja utimi se adwamafo tampa ne san so so ha dey ne ho ayefe ope bezo ne koda tiasem o tasabri na sofo na wono otiti ede ma Yesu Kristo no na so kanfo ba pop ta shatade boni a munyama wi ye den nsamanfo asafo tasabri o pato wonesi asiba pa ise mama kojon kan kamai ya kenka wa sempa sade Johane twoma ye brother sam sede etia e ba konchichemadu no nkono ade a chen ya no wasina fe ade a chen ya no Yohane hunu Yesu se ana Yohane hunu ye le radi Yesu Kristo oreba ne nchen won number bi na woreba na wase ana wase munche wase hwe Yankopon adwama we yi ase boni kulo ni nie ma wo yi boni ekulo ni nie Yankopon adwama ye dai we yi wiase boni kulo wo yi wiase boni kulo ni nie praise the Lord hallelujah na nwumre yi bebe obi a ahomache obi a wotie bia no me kanfo ye na ready Yesu Kristo a oye Yankopon ko ma na obeji mi nu mbie ne bia pon ya de akode da ma we na nwumre yi asafo betima boy peace and holiness ministry me kan na da ye church Kristo ne konkre ye ne trene nyame suro ne nyame bo amapa ni pe twani free bone wo hune ne bone Devia, man of God, we are preaching the word. You can preach the word. But there's something I can tell as a servant of the Lord. The word is important, but the most important is the most important thing is the spirit. Tell me, but we don't ask the Holy Spirit to come and dwell in us. Bible see a dream maybe na Ethiopia ni ahima ne kendeke as just on the Ethiopia hima sika so de edemano Bible so time Bible no kenkan the book of Isaiah baby o kenkan sa on tiase temio e to betima kenkan Bible no ba Bible na kenkan but to have the spirit of God to teach you to admonish you to take you to the truth part to understand the word of God it takes the grace of God tiasamio to take it takes the grace of God afa Bible say papa kin kan sa onye dey on tiase na Bible so konkon ka kire yi I think so Philip konkon na Philip so say wo koron ko yedey konkon ko kire okon bi say do kin kan on tiase so bo me dey atiase eti munya mo so kin kan Bible munya say mo suffer pretty free Evangelist Bible no but enya Bible no I'm telling you today e be onya tiam so ma say it's not the Bible but the spirit entiase o Somebody went to Ghana, said Ghana Mrakakra. What you say? Yes. Okay. But the woman, who could do Kotaka Soka Samohabe, they will be default. Meboa. We could do course and see so many Casa Ominium, dear, me Oboa, Utimi. Your articles be. There will maybe a here lawyer bed, or Benjamin Edama. So that lawyer. And I won't concur Benjamin Church about when I made a mere to yeah, couple wall. Near Timas also you need to the structure and the stand of Jesus Christ. Kenka Bible see there. Yankopon adwama we yi ase bone kronin. Yankopon adwama o yi ase bone kronin here. We ni dia me kan won ho. O se ye ni dia me Yohane me kan won ho. Se obele ma bi di machi. Eti obere ma bi a Yankopon tiase fora so na ba sa siso ni tin ye ni Yesu Kristo. To so e. Di machi le ba. Sa Yesu Kristo na ba sa siso. Wo tane mi mpo. Ana wa din ne honhom bia be wura na kwansia mu. Efrisa. Ana wa bia mu say peace and holiness minister asafo. Yampam kan cha mo say ewiase nyina Ghana man nyina say Yesu Kristo wo wuye. Na ne na asa so sorry ye. Bible say wo ko so na sa Yesu Kristo na abofo di adanse. Nipa mi di hu ne no di adanse sa Yesu Kristo be san so ba biem. Kenka Bible. Efrisa. O say efrisa. Wadi mani mun kan. Yesu Kristo do haidai. Wadi onu to nani mun kan to so e. Na me de
Was no John idiot. And come in no. Tim you be can sit man mroso. Yo. Was na no John and konya day. Come in no. Am konim Yesu Kristo no. That say we be you know actually Israel. Yesu Kristo. Ni be nyina be hu no. Sa woni no kwafo no okronkron ni na be gi wiase bone ni be gi wiase bone ni nti no. Na me babo asu. Eno ti na John the Baptist babo asu. Na ti na ka John the Baptist je na nka su bo na nka nya dai na ense no. Na nka nya ne dia. So as we sitting here proclaiming and talk about Jesus Christ, the one true God, the boss who boss as in mu ade nyina. No ni wiase nyina age nkwa no. Nye se Yesu Kristo bi yenimu dada yenimu no. O da se. Na mu na humo bra ne na doye ni so so pa bi obeka se papa se no ti preach them hell mo rade. En kan bi ne yenimu Kristo Yesu no. But tell them how they mahu Kristo. O ka se be sia brand table o ka mu. O da se. But yima so ti am be wa me chia no. Was say na maso Kristo tuntum na akoko. Praise the Lord. Ye Kristo onye tuntum ona sa so ye dey onye kokko. No mo dey oye fita. What I say? E ki kan bi nya dey eni mu. Sa Kristo na se wo hu na. Yes a papa tene ne konkun na tena wo kra mu. O you fi boni mu. O ma boni ye dey entena wo kra mu. Tasem ni na ka ye na ka ni Yesu Kristo. Et an kan na se ti boni mu sa. Na te fu so mu sa. O bra boni bia bi ne timba Kristo Yesu na tomara kwa. Opie o yensra ba mu. Pato honesi. 13 next year. John 9 verse 5. Tell yo. John the Baptist na on nkodum Yesu Kristo. Na mo se be ya Kristo no e be gina che nti na oba. So somebody came to reveal Jesus Christ. Somebody came that the people that they don't know Jesus Christ, the people that are funny say omunya hu Yakobot asefo ne ba no mo hu no. Kenka Bible. Kenka sama do we. Sampa said the John to my 18 kunu. Ni mu a ye enum ebesi sai papa. Enum nko ampacho. Enum no nko a. Me wo wi asi. Eti abra ye radio Yesu Kristo ba ye no. Na John the Baptist yi ni cheri wie no asem bi de mani pa nyina. Ti asem yo. Ghana for hom ti sumu. Wi asem pere for ti sumu. Wadam ne kabrecha wo ye sumu nyuma nyara. Omu nyina omu ntie kasa. Me ni wi asi ha. Ye na radio Yesu Kristo na kan. Wo si wo wi asi wo ye dai. Onu ni wi asi ha. To aso e. 5 nesi. Na me Nkosuo. Oh 5 to aso to aso. Wo say wo ka sa no. Wo tu ntasuo gu fam. Ho na ai. Ho sa ai. Tio. Enko John 8 verse 12. Tio, eti na radio Yesu Kristo pa mu. Se wo wi asi, oni wi asi han. Nipa se na ti sun mu ne. Tio, nipa se na ti sun mu ne. Na dodo se na opese na dai. Ye na radio Yesu Kristo nam na dum so. Na woni san kwafo no nya encounter. Kinkama John 8 verse 12. Ya kenka ya sempa na said the John to no man ni ti wa twen yimu du mienu. Ana Yesu kasa kire wo bio. Ana se ye radio Yesu Kristo se bia na no kasa kire wo bio se. Me ni wiase han. Me ni wiase han no. De odi ma kire no. Enti obi bia obe free. Obredi awo mu. Anamon bia wo tu. Ekru bia waware. Ebe bia wawo. Ejuru bia wo ye. No so obe free sa esumunyu manu mu no be di onu Yesu Kristo achi no. Oni nante sumu. Ori nya dai. Wonante sumu. Ori nya dai. Oni nante sumu. Jasabni yo. Wasi ye nyina de ayo bone. Na Yakobot no nya dai aboye. Anoti bonya kecho no wo Yakobot ba chen dan kwan dai e ma. Ti sa dan kwan ni Yesu Kristo a. Obrobia wutimu na na mo bia wutimu. Sa wo se na obeja obrobo nya de Yesu Kristo achi a. Obeja de da nkwa. Nante sumu. Ya e kan se mi se kwatre kwaso montum afira tie ni din tell yo ma ho atika fobo man Ghana matibi Dr. Koku Otimo kwame despite mo na hu nkofo bi ye beti ade kadas mo ye beti nkofo bi e fa ni sen eti o ti ase na keje sunu o ti ase zoom la yo no okay sika for the I'm telling you Evangelist say some confo because of beka to be mo sika o nyina chinye o ti ase obi okay eti de wo wu na wa sorry na oba se wiase ha na obi yini kire no ka so mo adan kwa ye nyina chinye enye chinye bi ani eti de wo mi ntie abusianfo ntie Ghana man ntie ye mpalifo na hemfo mu nyina mu ntie obi biara boni ti wo ase chese wo ye de wo ti summu
eti de betimi abɔ kɛseɛ papa ɛne Kristo Yesu asɛ asɛm na se Kristo Yesu nkɔ ne betimi abɔ ɛmfa ne busua bi a wofiri mu ɛmfa mu sika bi awɔ obetimi yɛ sika asini pɛn na wasaso na yɛ de wotisu mu the understanding said there's darkness ɛyɛ bɔne bi de ɛwɔ wo mu keni penuma ki adwane yanko John 8 verse 48 no John 8:48. Tio John 8 verse 48 asɛm si ya John 8:48 ono etimi di ade ncheche ase ekɔ benkum ase yeba ase ene sa sorry se nka sorry ka se ebe di debate o Kristo so a wan hwa won ta Nyankopɔn ase I'm telling you ko asampa said the John to man na iti watwe kan so aye dia na watwe ana Yudafo no bu ase no se ana se Yudafo no bi bu ase Kristo Yesu se yanka pase wo ye Samaria ni Bible say Yesu Kristo akase mimi ni wiase han na de odi machi no obenya nkwa han na almost no oh see edi wacha be yankwa Samaria oh yanka nja so kan bi osire we Samaria ni o se ni yanka nja so we Samaria ni to aso na wo honhom eti Kristo Yesu asema o kan se ni pe na ba ne che obo mo dan kwa no dan kwa ori mo so we dey okuta honbone Martin Kofobia Promakasi Yesu Kristo kra nya no kre ebesem nu sua de kakra besem nu sua de kakra wonu mi se ahonbone Promakasi Yesu Kristo Onyankopon omo gidi okay sambone gidi se Yesu Kristo Onyankopon ye mi sa se ahonbone ni eni ni pa hone de kan ba asase so no Satan abra na Nyankopon di Adam and Eve to the Garden of Eden no na Satan ya to free so ide abeto asase so dada omo ha eti na Satan nim say nipa here dey e was asase so na mo nipa ba to nipa Satan dey e was asase so tiemio eti abra Nyankopon nipa to no sa o wono kwada ifa ni say hawa and Adam aye ahonbone o ta say aye Satan so ta say eti o mu na we dey o mu ho eti bi sa say sa ahonbone enyi ni che nipa ba to o na so mu so Yesu Kristo din e ka say Yesu Kristo Eurade e metu mbo Yesu Kristo no bo enya encounter o mu Nyankopon ta asefo ni ba okunkun ni ba ye da emekan tio Bible na ka so emekan as just they knew Jesus Christ okay they know say he is Lord they know say he is God kuta power kuta to me Adam and Eve and pam Yesu Kristo ni wo o ti ase o mu ti Nyankopon ta asefo ni da wona Yesu Kristo ni but your generation bia Soddom mabia and na wonyini ya wonche unim Evangelist ni paka say ebo date no you 2026 but asasi o more than 10,000 years ago what I say but ye board date ye 2026 bisa say ni papa na tia say 2026 obi ani ho it adent here by 50 years 40 years ye any 60 years ye proclaim ka say Yesu Kristo ni ho enim die no ho fon but on tia say o asasi ye 2026 awon boni bia ba that time no o nyina hu kram say Yesu Kristo dey awo what I say ana sa so 2026 any bia so no from 2026 why dey oda so tia say do only kwa be 100 and something me boa eti emi say say afia ba ne say ni pa ye nyini nche ye na awon boni pon say Nyankopon Kristo Yesu dey awo but ye ni pa ye nyini nche say Yesu Kristo bia nye dey eni wo I can say lack of knowledge my people perish yama ye nyansan ye nim de na de atraso o ta say ye nyansan ni nim de no abro so ye hu ye hu say ye nim de sama say ye nyansan ya de aba be isem hu de ama ye ba to asi see to aso o say efa na wo kan Luke 8:48 okay o say yanka pa say wo ye Samaria ni na wo wa homane asi okay yanko Proverbs 30 verse 17 there somebody yo and the new back in bie e da ma bone say to the sense ahombone pa o motomenti e pe bone de maye no o mu ni mi say Kristo Yesu ho ba ye e beto ahombone no say sa ahombone no ho aye we aye bone put ahombone to the sense say they see Yesu Kristo ni ho do you know say do maybe ana Satan ko for Satan ko mo nchen o ta say o man kasa bone to mu say to extend say Satan pon ye de an ko mo nchen because what did bona mabona trasumbo Satan an kompom kase time dey etimi ye and the nipa ni be robot ya mabone what you say robot to feed robot na obi nya na so na ye dey na ye adwuma and the san nipa ni be ye dey etie kenka Bible ya kenka o mebusam etie ya aduasa that's it yimo ye edunso eni a eyi na jahi eti enipa na Nyankopon bo ye no Sodoma o makasa ye dey eyi Nyankopon hi to so
na ebu ena tie animtia no chese atene ne aba no ka se yefo erada sam tetere yensa yefo bi nse yani yefo cheche ma ne sanu ma ne nyina ne nya nipa mpe sanu ma ne Soddom ma tenka Bible asubontene ho anane betutu anene tusubiem asubontene ho anene ebetutu to aso na akole ema bedi okay eniema me ensa ena eye yema me onaye atio menko John 14 verse 10 was it there that mocks, or say the eye that mocks their fathers scorns to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. John 14 verse 10 Bible can cast and pass there Johanny Chura no tie ye do na nchichemu a eye ni duso no ye nti wo sen wunyini afa wunyini se me wo eja no mu ati se yabo Yesu Christ di be doubting eti wo news and difference between Christ and the difference between evil enipa bia esu etum na che de wo ye so ati ase e se wo se oti boni ma na sa wo da to Yesu Christ de meka cho se fa akoma pabra fa Yesu Christ so wura no kra jinkwa start Bible no obese on konkro so on church afa obese tam what to turn na mo obobra afa bon se won kan na boboda na utimu no subanta na ankan na utimu no abana ti boni na utu yan wo hwe no sa Kristo Yesu beji wo fiom abonu e de onko boni mu biem aho na be dia dance se Yesu Kristo bi e dai awo ho woni ho mun tia na wo je achinye ho mun tu mun tia na wa bi on tanta praise the Lord. Hallelujah. Let us munyini se mu ajani mu to aso. Eja no so wo mi. Ana eja no so wo Kristo Yesu mu to aso. Ensama me ka me kire mo. Ensama free your mu ba ni Kristo Yesu so better the chair Pharisee for Sadducee for Herodians for no. Any the chief priest elders na ebani for nyina no. Na nya Yesu Kristo ni nsemo to aso. Enfri me ala me kire. Sansama ye ka ye nya ye trim ye nim sansam we. Ana me ka. Nim dia kasa ni nyansa we ye ni ye mu dada. Lemo hon kunkunu bia ni tinye di Yesu Kristo osan ye nyankobo tiasefo no ana me nyansa nim de se e ma pam ka che se Yesu Kristo bi tiase ya ma pam ka che mo se mama ma ye nyese de Soddom man ye de aye no mama ye nyese de Gomorrah man ye de aye no mama ye ma ye se emra bi atwa mo no ana no mo di no ye no mo se no mo fra ye na so mo yi o ma koma free nyankopon ho no what you say? O di dinu anu no ase no aye cheko oba no dan ho no usunity or no anu say just say obi dia ma timi se sam man or phone be dey ho your man bi ho so call the boyfriend ho no dum ni phone no o ka was network no ye dum la tin ye me phone dey off our mem man Evangelist ma ho plan chow tactics when you wo koda de mu boni mu nyansafo boni mu achampa hene eno no kenka ba wasi wase meka no eja no enfri me ala eti so I can enfri yen mitirim efri yetim ne ya ana meka na eja na wati ye mu no na oye mi nyuma no o ti ase eti yakobon dori back to the sense abra in radio Yesu Kristo ba mpono sanso nyuma Kristo Yesu mu o ti ase eduru Bible say hon konkron no yanko John 8 you can 33 to 40 no tio John 8 33 to 40 I say hon konkron di Yesu Kristo ye de akọ people ni so praise the Lord. So understand this Yesu Kristo konkron ni ba yompo no won po na jama na ante na ho wo ye adwuma wo ni mu sa ase ni wa be dead because yankopon doni pa doni pa na Yesu ya donana de bedi de bese akoma bone ni atwen bone susu bone pese menkum nya menkom me de onyo na yire ne ma onya na yire ne ma otimi se onwa bi ho ti na wo hiem kro ni pa fie no kenka Bible ya kenka sampa se de jo tro ma ene ti watwe kenka so ya bia samiensa obuan se ana so obuan se Abraham asefo ne yen Kristo Yesu kan se mo nyina se yakopon na tirim ye nyuma se ne a o ka chom se waso aka yen so ya Abraham ma o ta se ti eduru bia hwa obi asa so nya den emfa nso wasa o ti ase se o papa bia amobra o ba membe bremo papa hwa wo so de snai den na bo o ti ase afa o si dadu o asoma ka no bo yen so Abraham ma se Abraham tene da yen so ya de yen so ya tene to aso e
na yenye obi nkwada yɛn bɔne dua ne amu yɛnyɛ slave yɛnyɛ bɔne wote ase but Kristo si dabi somebody to ma woyɛ dɛ woyɛ akɔm si dabi oboa yɛnyɛ obi akɔ ɛyɛ den na wo ka sɛ mo bɛyɛ adehye wote ase ɛsɛ sɛ ɔmo tie Kristo Yesu nsɛmpa a ɔka no deɛ yɛ no kora no bɛyi nipa firi bɔne mu ɛfom som na meka kyerɛ no sɛ baawo no sɛ ɛhu no kora na ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ adehye ba asɔfo bi ma sɔfo ni bi ma mo ntie sɔfo bia ma mo ntie obi bia preaching yeti yɛn asɔre kɔ ayɛ kɔnkɔ me sɔfo bɛ sɔfo na dadafo ti asɛmpa ni bi sɛ bɔbɔ fa bi kawe deɛ wo deɛ ho hɛ nyansa bi a me fa da ankyerɛ me no sɛ me kɔ abɔnten to bi kyɛ ne papa me fa bi a me deɛ me de ka me deɛ ma sɔfo ni bɛbrɛ ni Kristo wo ho there's a difference between somebody carrying the Spirit of God and somebody on so here already man dey tra wonderful odi dia no e chako what say afa obi so o so wotimi say ani bre a come no dey adwuma no basika o man aso de ban nko ba bi no akoba for the ho and na sam na ye ken ka ba bo se de no dey o say yenye obi nkwada eye den na wo ka se den na wo ka se mo be ya de se Abraham man ye na ye ne di ade o ta se ye ni Israel for no o ta se e do ba ka to ye Kristo for se wo ko asori wo ye Kristo ni na wo koma ne wo adwen timi atene ne ade a o sene kramoni o ta se o ti so bia wanye de anye ni sana kramoni so ko kinkrama so no ye tene ne ade so a o se Kristo o ta se kinka ba wo no de asana no Yesu buase won se na ba se na radio Yesu Kristo bi ska ka cho won se be ka kire mo no kure Mary ka cham no kure mo pala se obiara wa ye bone na ko praise the Lord hallelujah it's the many people be sumu na wo de ne frefra not is and some of us of mu no aye bone a we de wotimu yen ko bobo ni akoda Ghana football no me de e bo asori o Kristo sum so e bobo entertainment ye entertain wo ni organize football no mo bona soft team no obobi so far when you fra na ni age na fuka ota se edu me bia ye ma ahotim ma na se som ho na mba yo ba wo achi ni anim na se ma sise ni o mamu no ma ni ajom sres na mo di nkomo ota se na you to center de ntiatia ni ade afina you to no so ye se amo femfa o mo ho ye tu ludo ne dam ni ade ni ye games ni ade ni sresre na sam ye ria mete yes ami mo me petro mo ti ma so ni din esa so ni ye games na lady bi so pe kuno so edin o abroche from pabua bia some winter time no tamaso ni to no me ye o mo se no tio tamaso to no mo se no ani na bia kete asoro ko games na wa dey wajina so na so to Ghana da na sa sa USA de ko so ati ase ya chese minim ya be se ya sisa Ghana ya be se ya sisa ye fan say nyame som de ya te say de ye fan say party say de nkonya de nka Bible nka Bible bacho Yesu buase won se Kristo Yesu buase won se meleka kire mo nukrem meleka cham nukrem perfect na se obiara wa ye bone no sawoti bone mu a aye bone no akwa bone na ko ato so akwa nka fie da akwa so ye de enka fie na obade ose na obade wotena wada yam prinya Yesu Kristo ne ma te se obade ye ma desia Yesu Kristo ne be ye ne ma mo be ya desia ye be ya desia mpa because ye hu no kra no it was you shall not the truth do what set you free. Yeah, my sorry, you. Yes, so number. Yes, so the 100 something years. You say, I saw him being a sinner. If the Spirit of God works in the Evangelist, John Wesley, I put John Wesley, man. If the Spirit of God works in James McKenna, yes, I'm trying to Juma. Oh, money, nipa. Kristo Yesu kan wo semuti mi di na muti mi semudia enyuma na mo ya me ya no mede mo ya mara sinsa Yesu betima ya se John Wesley ne efa ne say James McKenna se Kristo na na so ye adwuma wo mu no enye na di generation ana ma nyine se no ana we de obaka che so kwase na wan Nkosuo ya Nkosuo anke kenkan so for the other time nim o ti ase Peter mo Nkosuo gabi Peter mo sume 20% na ye dey mo kwa ka te school for asofo mo preach no ana mo mi market se no brofa kese no so mo sume 20% san ya dem ye hwe entumi honam 70 we asem me kwa ya kan no cha wo say grade ye dey se come upon Jesus Christ and come in school ho e ba do say na school bra papa manga na mu Jimmy anya krono nko a Jimmy anya krono nko a kono bo kra na di school ni brofa kese ba wi okra no kenka babu mi anko ya semo sofo kenkan
minimum say. What's the minimum say? Moya Abraham asefo. Momo dia moya Abraham asefo. Nanso. Mo na hwehwam yakun. Hey, it is something kasa ina mo say Abraham asefo mo se mu yankoi. Mo se be Kristo Yesu ko. Nyawe be kun. Ya o dia o tie woni ko ji radio ni fi o ko so ye de on po asem. Eh, so fu preach ya, o preach there. Asem na. Ase o preach ya de ase o boni pe chi dodo. Ase o de anya sa. De wa fra ya no kwafo. Bible say Kristo Yesu frase fo ni chanmo peneku no. O mo nyi fa because o de o kan no kra. Efiri say sa so de bo no boy kaman e fa ne sa so ma no boy kaman so fo no afo bo no bo na de anyam ko yi agu nitire ken ka ba ma efiri say wasi efiri say ma samon sene Kristo si na samon timi sin ni pamu ne obekọ asora tran ma so for preacher no o free wa so ko boy kaman ye youth ni bo no ma o mu nya ba so de mo po ya no sa so ko fie ba sa ko on ko boy kaman yo o mo tra so de ba ko ya po et on me say ko famna de ko bo adwaman fe twasefo ni boniafo asefo wo mu nyankopofo nyankopon nya hwe kenkan bible say na kenkan no de ma hunu no eja no kenkan mi wo ade asan wotwe koi de ma hunu no eja no nchen na meka na mo de wo se me de ma hunu eja no nchen na me de me kan to aso mo ye de a mateno mo eja wo se mo ye ni de mateno mo ya ne de nchen to aso what I say? It's on Suban near no more. Don't tell me I'm telling me day or more. You can't see 40 no. Can what I say? I don't know what you want to say. Young Johnny Abraham. Yeah, Johnny Abraham. Yeah, want to be a Said Abraham Yanko Yanko Pond, my said, yeah. Okay, yeah, sorry about Yacha. What I say? Yeah, sorry, yeah, one James Macion. Oh, John was the only may is apostle to me. Oh, only may you harm. I know the whole more. But I can't follow so dear and walk on. No, I may add the park. I be Siano. Can't come up. Was him. Yes, to catch that one, sir. I think a crony, yes, to catch that one, sir. Some more Abraham, ma. Send come with Abraham, ma. Come over Abraham. Send come with yes to Christo. Send come with John Wesley. And come with James Macion. Come in, you more, yeah, come here and come over. Chance for anybody for. And I want to organize it as a beauty pageant to sorry them. Let entertainment a friend and couple awesome. Yeah, Gigi, yeah, the youth know, yes, youth in there, multimedia one casamope. Boko you know what you can't now anyway, trust way. Oh, say, yeah, the anana heavy. Na afe hosi afe mo na hwehwam yakome hwehwam yakome mi a maka mo no kra ya ka no kra cham se wasata ma de free ma kwambo ne ho mo Kristo ya so mo ntini entam no mo nyim free boni nyina mu na date mo wu am kan ya tena bia papa bia mo kra obeta wo pa wasem kasi oni mplichi nda man ko ntino mo ya yam somo ne yansomo ne sa meka bubi obeya de ba so no bedwane chefunu ha hi bi obegina so no onu krampa o ye teta so be tenten de ama na homa so na hantan no akeka ne mo oba no tetete na ase do tanze aba betu wo de mani tu na obeto so it to sin Yesu Kristo mani bedu ho kenka bible yenko bi na ye biye no ho na ha mate no Yakobon chen no okay so de mate ni me Yakobon no ye dia Abraham anya uti mo nyoma ya mo ye anya sa Abraham boy preaching am preaching dem ya na ma so de some dem kra no heaven no nya heaven no Abraham amesa ese anya heaven no heaven no osoro ahini ne wo ho konkon ya tene ne nya mi so nya mbo amapanere beko na mo so wan nante konkon ne tene ni mu a mo ye Soddom ma osoro ahini bo pom se da jonso aba akoko ready sha no kan ho o Kristo di mu amen amen ba so betima fa frofo na enche ibi yada twedi ampo Nyankopon asepa na enyumre yi ye jade nsempa no aba man ho kwan nti won so betimi afre na wa ba dwumade ne so de wote ye de wosua de wo de eka ho 0547 819953 0547 819971 0547 819953 0547 819971 me pacho obetimi afre na wonso wa ba brother Isaac. Brother Isaac, good evening. Evening, open you me pacho ahina akasa free o. Pacho atasima. Yo, me entio. Nyankopon hye papa. Amen. Na wishaun. Amen. Enyume Nyankopon afa papa so akasa. Okay. Ipe Nyankopon zonko so ama domle ndosu no nchi abwafo man. Amen. Na I am in Chesley. Se Kristo fopa itinin kai humu pa
Papa, Nyankopo ma yellow. Yaminya na isila. What you go forest in him as say it be want to check that. Piece of one I saw your papa no moment in come moment here cray my ending cray my. Papa only that by vocal to make a boom senipa. No cray. Na, your papa muntin income. Na mea Giana as any project. That can wait and a gym barco. Number. Jika jemba ko ne honam ba ko ne ayi ba ko janka saka kabom de ka simple. Okay. Nyankopo hu yango abesi ya papa mu amunka mu mai na amunchi aka yi mai amshare papa Everybody on shop brother Isaac sound so sua baby na only a chair about your own so bet me our friend our bar 0547 819953 0547 819971 also bet me our friend na de usua de wotie de wode eka ho the sound so echo Facebook Nkosuo radio live ewo ho na yedmi abema bi wa G page na boso samo e Japan our eastern region enye easy God bless you for the good work done was answer trouble was a topic no by the sons of Soddom my 2 chapter 3 verse 5 they say wa G page na boso and then some panel fa aboso social media no so pa was Jesus is king. God bless you papa. Hypocrite Christians, hey, praise to Almighty God. Only Jesus can save you. Only Jesus is our Savior. John chapter 8 verse 12, John chapter 9 verse 5. Hallelujah. The servant of God, Holy Spirit is working. Yes, sir. Papa, wajia bosopa. Pacho, good evening. Good evening. Pacho, didn't maybe a casafi. Maybe Japan. Papa, what now actually in Ayana? Pacho, no actually in Ayana. Okay, me Pacho, that was mommy. No, except Western Region Company. The American energy Nkosuo insurance. Amen. Papa. Yes. Na onye mkesi. Amen. Na mpa volunteer Nkosuo omadu na kumpijana ani mwenye. Ndia fa show kama yote evatinka. Sabi wa asafi ni ndia timu. Bone na boss ake papa no. Okay. Doctor Milani say Nkosuo na omaya papa ma yitiro ni kura. Amen. And believe you na all of them be Africa ama ono people o very young people Everybody show. ama and everywhere that the power show and na say na ba think about the na Already on show so pa. About your mates, my family, and I'm in Sabiaka home 0547 819953 0547 819971 0547 819953 0547 819971 if I won't so bet me our friend or about the OT, the ocean, the old come na aya na de ye den se asampai bae ebe na wote boni bibi mo wo bibi mo a ensem fata ene oni Kristo ntemu no ete na ene nsem na abane nti opese uje mu abes papa mo boa ma nso timi be yese de eja mo kan bia nso akwanya da hasa nso betimi afre na nso aba se mo titru ene ye papa mo e boka kese se omo ba fidie so de nsempa na ko enti akonya da ho ma 0547 819953 0547 819971
Pacho also bet me our friend Waba. The Pacho a Peace and Holiness Ministry. Peace and Holiness Ministry. When I papa a casa a free. Aba, ya twa a T4. Na me Pacho asafi e wo hemfa. Ready Inshallah na onye okese. Amen. Peace and Holiness Ministry awo Kumasi ya Medoma tafo kwane so. Medoma nti Medoma school na ban school no. Echiwa ne wo to be Peace and Holiness Ministry ana Evangelist Nsiah. Brother dum bia betimi achiro. Onye du Medoma school mo wa. Medoma school no. MA, I think say MA. Aban school no. Aban school no. Okay. Bisa say Peace and Holiness Ministry obi abechire na as Evangelist Nsiah. Okay. But activities ne daben. Okay. And aside that no kra say wo fon we hwe so na we discuss about Peace and Holiness Ministry Peace and Holiness Ministry. Go capture about straight pa. Go capture baby. Papa international. Papa any day. Papa international. And to your phone Peace and Holiness Ministry location na go do be come straight. Okay. Opa kwa betima nanti okay. And Radia atuma Tuesday Asafo Bible Studies. Tuesday. Asafo Bible Studies. Okay. And at your time no. 6 to 8. Enyumre. 6 to 8 enyumre. Okay. And Fridays and so empaibo and Bible and chere. Okay. And Saturday and some pan and kasa 9 a.m. anopano. Enchekra enchede yenche be 2 hours na kakra na yese yakwa ano de ya na me se tama nyankopon na obegya ye yenchekra be 2 hours na kakra 9 no na wo ho 9 ho na ye ma konkro kwan no nye adwuma ta ba pon ye bia ye dana se obi ba se obi ka se asra ye chede bi mpede yes say radio on say to say they want ma something happened. No correct. Na Radia is so I didn't chuma. Maybe a deliverance ne and the market cancer can create to me about. But say Uncle Basa na a normal church service and chokra na yapon. Okay. The patch of if you are dancing your empire and time yes, one say 6 to 8 to 8. Okay. Obi a person facha me. Obi a person follow me Evangelist Nsiah. Me program so TikTok ne if any say hono kan ba ho pa nanka. Okay, me kan ka sama me. Me activities no ending kan we are near ba handles no kakra. It me patcho brother Tuesday 6 to 8 enchechere ne mpaye. Eno Bible studies. Brother no. Sana efiada and also 6 to 8 and enchechere mpaye. Na de Yankopon be kan ho bia. Odi akan bebre package no na memenda no osom da ye hyase na ye de wie ye nipa de ye beka se 12 ba konkon de sometimes so ti ase ye na juma ya se benya akomapa se bia obe pina se wonya de wunya bia anything na akoye nti honde na me person de beto aso ama me nti 9 ohoku jai se e bia 9:30 kwa so but we say na every say your normal thing is upon you say something extraordinary. Yes. We say to say Nyankopon you be or respected time, that's the Holy Spirit. Eti when I say oh be from 11 something but sometimes no cray nipa no e be call yare no cray oba ni BBS esa saf no tina bomb pie na something. Yes. If we feel say a radical spirit will form. As a prayer for be a special prayer to be hot simba, bubu jiri, and some activity behind it. And better prolong service in a crack. But after normal service, any part time idea. So, because I normal and the question, once it's a Obi T and Yanoko hospital, a different from the emergency. No cray. That is give some review. Aye. Papa no. Me pacho yanko handles no so me pacho on Facebook e di be na ho. Facebook Evangelist Nsiah. Evangelist Nsiah. Me pacho ho ye live streaming ni bibia ho. Me program e ho. Okay. What should that time on Facebook ada? Yes. Which is every Sunday
7:30 your program your interviews ni ade wo 7:30 Afrobeat na film enyumre. Okay. 7:30 now we're live. Yeah. Okay. TikTok also. TikTok so Thursdays and Saturdays 6 to 7:30. Okay. Our now for share your programs evangelism nyina so baby bia. No correct. Okay, yes, I'm said that jet na me bobo papa man kakra ni nyina ye say ye benya ye nkwaje ni nyina papa bra obre nyina nke nyumle agbo no nsen ka penya bibi kakra gu ni me ba nkwaje nti party fidie so den sempa no eboa enti me so wa enti nsem ne ba me so tro bi go na onso fa ye adwuma ma me fa papa personal number ma ho na osore fidie so a no a twetwe nkomo ebia na wote ben ho a o de bra besra me nka se ja wa so no bra o de bra besra da kubi o de bra besra na ebehwe de awrade nyankopon na bo ni so eye me patcho number na 0531 91 4191 number here there 0531 91 4191 0531 91 4191 ipacho ye papa personal number abetimi afreno na one no atwetwe nkomo de ehawo Kristo suma kontuo na wotunu bia no me sure self eja nyankopon tumi mu obeboa ama bibia ayekama ediam papa bibi o ha ye fanto aso ana okay bibi o ha ye fanto aso na me pacho say adofo bi otie yin bia okay ye tia no chia saf ma Nsiah ye chia peace and holiness ministry so me nyara ye chia Samuel boy for Pastor Samuel Japan Evangelist yo meso me chia me dofo yes so for mame adua agnes amen na me doba wode no abeche amen boy junior yes metia no e ma me ba konso etie ye pa wo ba ntoma dwum efle no mama oton take away books yankopon Israel no metia no pa me wo fase so ba ko o ya yeflo nche ono so metia no efle no kwa me metia wo mu nyina ani yatie fu nyina. Okay, Samuel Japan, riding Yankopon Shroud pa. There's a quotations in no, so 1 went table the page and so while listening now, or John chapter 14, verse 10, Proverbs chapter 30, verse 17. While listening now, the Holy Spirit is working, or the salvation of sin, which is and some of the while quitting now at the riding shop, Samuel. Rade on shop yebedi echi yebedu echi pa na yenso yama wodwuma wo ye no akoso rade on shop na on tinenim ancho papa ko na mechia oyeme ma mesa ye me ba Evangelist Davida enyutuni oyade papa mi senche ni bi sia Evangelist Davida bi obi a chia rade so chia obi o tie bia wa ya modin bia no fache da for be na adum so na me come for Amazing Grace Virtues and so e dey amount solar light ana air cooler okwa ben pankro no go filling station ani mo no ma ene opposite e bitima aboa pa ma no ma so atimi akoye e dey amount rade show bia Evangelist won pa ene ekọ yada wasi yenyankopon ye ba ye wa nya ye ye do din kan wa ma ye din kunim ye srese asemi ye konfna maimui enko ye dwuma na Nkosuo aba na esumra faso ewo Yesu di amen amen erade nyankopon hwe papa mopa me pa choje number ne biem abra ye jamo soro ya na one no ntwetwe enkomo 0531